Kenya bakalazimika kuanjanja miuko yo kinyankulu kinyumo ya bunge nene okulukia finance bill ya mwaka yo 2023. Iranende terete akiwekiro kirore ni Rais William Ruto. Kide wotibonende mauta ya kethira ya kuma echunchike bina na mwanke echunchike 16 kiriana. Nturabu kuona nende bukongela mauria ya mauta na kinya mauri into binge yare umana siano kamati na kinya kambuni ibwetha cia mauta into kumane na mauta ya ikethira chekilukira kaita ko muna kuinto bikoneka kwethira bitia ndene ya mongo yo Kenya untorobo kuoneka nende kwethira bukinyile mu Kenya kinyankuluki county ya Meru madaktari ni bethirite bakitheta bakiwa tibo bateko rekero ne mabisa bomba thirikari ya county kuona gavana Kawira Mwangaza bakiwa mwankatha ai batithirite baitithwa ndarasa kinyuma ya kwethira baikiro wirane ni gavana bakithira baitithwa nkathi orena yo bunge ya county ya Meru ireketio choke meari kukaita kati kumenyekana bakilazimete thirikari kwithira bongela meshara na kinya kwethira bakewa kina kia one fund tukubodware kiri mubango ya siasa yani tuketha tukiolele tuketha tuikarande na mwathikirira wa mantu yaigie mbecha ndene ya thirikari ya county ya Meru Mheshimiwa Gideon Kimathi tukimenyani na kuongwa Kenya ikethira nende ikiambiriria na mukenya ura waringire kura akirira abunge bethira bemukaria mwankathai ndibethirite bemutatira na thirikari ya Kenya kwanza ikiwa kurisho oti niku kwatetheria ndikuru ya Kenya kwithire kiuma kiriri nya riokoba mikobo kuma kiri ndioro chia ome yani otukuthondite kiri Nteto chia orthemwe akariban kiboye embe centro kuitangamira ya muthwandiro thwandira ntuitioro kwirikana kwitha mukari wawe wa mira Justus Gitonga kawan kunia 24 kuyo factory ya Nteto cia bogete ista tongere bakiromba thirikari kuthia takawa ka mwanka koneke siasa sio kuluko ku finance bill ya mwaka yo 2023 komata uri mbunge ya county Meru shoge chimira ko kaita katika kumenyekana bakiwatira na bunge bange bakienda kuongela mishahara ni SRC Akenya bakalasimika kuanjanja meuko kinyankulu kinyuma ya bunge okulukia wadhoba kuongela mauta kumechunchi kibina na mwanka echunchi kia 16 kila ni oti kwa mauta yao Anko watu ni kiri Nteto chiwado the mon beto MUTEMBEI Edward monetwa mathithio ni Purity Richard tukiambiriria akaribaraba ukari na muthuro ni bethirite nende bakithukira munda yo muthwandiru wo moro kwirikana na kumekana yantoiti urokwirikana nende nethirite akitha mukari wa mira na kuitanga mira yawe bakiwa muthwandiru wo nikethirite akia atuoba mira kanya kawito utumireu na batikurone na mwendo wo Justus Gitonga ari mwankathai karibabara boka na muthuro nende ni bethirite bakiwa no mwanka bethire bakirone na mwendo wo ari bakiwa mundene yuni kwethire nende akiringa thimo na muthiane ngucia we chethira chitrimu mwithoni wa ngaya uturoba kuwa mwankathai no mwanka bethire bakiro kioto ke mwendo wo ni nakiri Marion Karugi aina ribotie ni muthuro yuraba ukari nayo akari na turi banki boye naraba ithete nyumba no tutamira ya thuranira ntwete urawa ete Justus Gitonga ngwe ya ukaria mira Itonga ura mwankari wote kumenyekana kethira moyo kana koroero na mwiri wawe yoithwa nyuma yawe kuringira mwene munda yothi mukuri utuko na kumumenyethia nawe te mwamba na ntwete ukinya mundene aririkana ari wote mtuonere nenda mwaki atirimire na nikyo atumi mwankari wari mpene cia Boris ari muthwenirwa wendero sunkoni bwetete na mbere onto akariba kuwa baturuka mwankarira bakamenya kethira Itonga ari moyo kana na kwete nikatibirwa mbulengero kere atekeleke etatuwa na muntoro kwete atironwa na batu anto bakebukona na nkibwana na omega ni todori mwankanto bonde Itonga bibi ko to kela ne bibi ko nangale ntune na toba na bona muntu atona kete mwankanda itore ilonto bonde badore ba wakila ko kwando tuwa nanto muntu atekwana garo kwete badora bakete makyonde na woro kere za 14 atwa Itonga bibi ko yeta ko tumira batomi na ibatu to wasia na taba yeto tumira na batu trone Tonga baba inge be ya wangu esi la na bakaria na mbwinde ya irangu wekila nekane Nteto ramuswera na teo mwasia twari tangu yikane Nteto kwana tototere mpempe na kila to wa ethira kitotio wakamenya obwonki bwatu ina muthuro yo munene muno na mwankatha inde no rorobo nene muno no ntobo Tonga
no ntoboe tonga atieta yani twana tonini na mwekoro uoti ateomba na nya korera twana tu nde nororo muno no nto kwanza kitonga nintake kwa muthenya ndakiete nyanka pota nkierete tonga na thainte omona tonga no turora tugwatirite ndenenje yonde na natigite twana toyo tonini na mwekoro inkoromba thirikari buru entegerere thineje etigere kumenya imbibire ketha intwete umboroerete mwana kenda tuchunya munda kiria karibana muthuro na toti matharike munda no ku na igwa we andegeta muntu na kwete na utako no wa muntu utako me anatete na na wetete no we na kimba no na nie eso awura Nteto ne etonga iko mwambora wererwa iko toto muona toto kwa Nteto toto kwa mwambora tanere na naringeta thimon na inda were oro thimon to atene chunguzo na inya sana no to itonga bithokete bioro ankia bikathika miundene yo na muno barenda thirikari tena mbere kubwithio nsonkoni ni marurube nayo mwanka bone mwendwa wo na mukana buru yokinyile mwingi ati batetikiria mtu no rikutonya mundene yo mwankarira bakona kimba kana itonga ari moyo kwa kinya na arua thirikari nero totirukete no ndo muntu atonwa na ntuete na uwera na mbesa akaita mbesa tore na tore tone kethanki bwekere onke ikari gutuma muntu akwa mangathi muntu atona kete na to nororo bona na thirikari bukare ko batilia Nteto yu na ntuete akagunwa kalukelwa batu twaborwa na hata muntu ya huku mamunda na yo akiwa Nteto amutomete arua we na mbesa batu na turenkia turenda thirikari etofutalie etothiatira muntu wetu mwanka oneke nonto mwanka thai tutae wa thirikari ukuma mwithone oswa mwendwa wetu yawe itonga nonto tutamona nkiripotera Weru TV kuma Nkiboe Gembe Central mbeta Marion Karugi wa Kenywa kawa kamungana yokunia 24 ni karayiro factory ya kaudene ya boge taste karekarade ti arimi baita la asara bakaria tongeria Gideon Kemathiro ni mutari wa kirira wa governor John Kiredio wa RMC we Gogis na MCA Wanturu wa Rondwanira ndi bameneretie karekare bakiwa ndo wanginende chio kareni tiire ukarine bukongeleka na kawa kauko choka kiri factory mutuge kare aina ribotie Rukiriro igoro factory ya kawa ya kauthine rede wandini ya bogeta isti nithirite kujiro wambabwa kawa arankunia 23 cha grade 1 chirethire chikiwa na baki arimi na tongiria ba factory je bakiuga barethire mukaria wao aogina merigi na mamerito nkunijire cha kawa kala kaletire kauga kala P1 kala gachakuli bwega P1 kintu ambao tinkunia 24 na bakombu ala nyomba bagita nyomba bakira kauga bakori kauga irenda kama tena kwa nyomba lego nyomba na lele bakira kauga na ngunia ingi ile daliwa ka o tuko na muromo ndege na wele otika lele ngagwa muntu onde na thina na mawambe ingire mono ibasugurike bathingatira arimi batigete mbere bagitango giciasara na ndi turatumirite into bibingi fertilizer cia marandu ndawa cia marandu na tutije tukareana ni untu burabu ithirite bukemenerwa bunene atongiria baguku alio MC wetu rari arondhuranira MC wagateno egogist John Paul Kiredia na mwathikirira wa gavana Gideon Kimathi sana nyinyi sababu kuna ma factory na mnalima kahawa ya grade ya juu. Kuanzia leo muendelee kuongezea security. Sababu kama ile ya pale ya Bogeta East imeenda, hata yenu inaweza enda. Si ni sawa? Kwa hivyo tukae ngangari. Na serikali ya mama itaki wizi. Najua security iko under national government, lakini Governor Kawira Mwangaza amesema mwenyewe atasaidia mahali anaweza. Oniko kondemu mantu jaja sana nonto arimi betu rira baikia kawa ina factory kawa gakeja kuiwa na itukumenya thai nonto ba prices jia kaoga nonto antu ibakwiregira kawa komba kuriwa na mbecha inyinge nonto amba bobo bwa kaoga butekarekete ndene abogeta east yake ibo kuoneka ni nyabogeta west iboneke ni nyankwene antu ara gwetagwa Monani Tea Factory coffee factory na inkoria gukiumbikaga MP wetu tafadhali gukiumbikaga itwewe security baraba kaomba ukaragia factories jieto
kenda into biare mibeto bire bagoketha biomba kwethera biena security njega tunandi kuri na antu alagai bagwetera ka muntu agatinda kawene kawe meri yu yonde ugekira fertilizer ndawa ugaketha arafu antu baire bathatu ichepe ibangite somewhere na obegira kawa kau. We are saying time has come whereby we have to act. Na nyedere igweta arimi tuita wiki petition hiyo kwa Ministry Interior tutafanya hivyo. Non tunande na ale abogeta east. Ochimani orora akaritie. Who is the angel of my father? Arethiro rukere mundu ora auri then yachoka ari kirwankunia ijereji akawa kaukange kagitate keta so nyato akara tukiaragia katuka act nande Nkoroki Kimathi akiromba thirikari nene gutigira factory ji kagite na akakuri na kawa kubati kwithira kuikarwo ni askari bari na misinka ta uria banki cikaragua oyorea OCS arokaru kire kuganduti ya police pamo bageta bank bangi bageta SACCOS bangi bageta ukaria installation chethirikari. I think installation area nene nande ne ara murimi wengo wekita into biawe so nande batu tukathithia petition kithirikari nene tukire ndute kikiga wajia police armed police kinyara kawage tukari kethira factory na kawa milioni 10 arafu ichoke tigirwa askari ara uri na rungu kawa kauga geta kagateta so na itu riuga OCS kethira farmers ne taxpayers kinya OCS na ndio usipindi wa amurishwe na tuweta njuu chini that to happen igitareka wakamberio kethoreo factory chionde ina enkairo askari baire at least utuko muthenya no bukarie kana tu chief indi utuko askari baire we are going to petition that na ikyo tukuga kaba nande tutethwe na security ekongana kinya gwatuika kwethera kwina askari uri amdi ogukaragia these factories bethere tuewa national government kenda kawa karimi betu komba kwithera kaimenyerwa tutegeje kuona mantu jaja ukarika thaiji atongeria ba Nkoroki ni bakua gutiro kwang'ana kwithira kawa kayitwe na kagwatwa untu bura bakubumeneria bunene. Number 2 bwatu kuthura bukathura bwega nontu nande thimwe kaura iri chuane OCS ikaur chuane chibu igachuane OCPD NIS mwanke konora ndisi aya akagwau lakini ntikuerwa ni nkunia kawa karaka iro rasia 22 years ago mwankana andika tagitate katonora which means hapo ndani kunaweza kuwa na maneno even internally there so bwatu othura bukarenga bwega tutikaithie kawa aria meitwonete in history gutiro kawa kanarara kaine either of these factories komba gutireseka kuma gicigo mbunge kia South Imenti nkiripotera Nteto cia Weru riakwa rieto ni Mutungi Kare mukaririte wa kamiti ya ugima bungeni ya Meru Douglas Mutea augite ni betite na mbere no chunkuni rura kumuriko ko sibitari Kathumba iri onje kimwe nkubu bakiringanitho na ungumania bokigina kiaci ke NHF akiari Mutea augite uchunkuni bobo kabwithika ndeni ya chume withatu inde wa sibitari nje kim ne ketumure tukumenya kuthira ni kware na ungumania na waya kiri hasieba Meru ambuge tule aja no ntubo kwariria mantu jaje ndrete jegie these NHF scandal na mbuge batwi ja county assembly of Meru itwendrete na investigation chetu kuma tukunenkerwa that petition ni selezi mutuma nikenda tomba kuringa teria na mbuge mwankana ndi tulikitie kuona a number of victims na ibombere kuija assembly aja na twarania nabo na batwira thina ira betherite bekurukira ambe yete kuga na arua no to investigations ichiendrete na tugaita report yetu in the next 2 weeks or 3 weeks mbuge turuga ichi on the allegations na tuga confirm kethera kwina makosa kana ethera otijo au hii accusation iji atukuga anto ibaye we time
inya cibitari ira cingi ibaewe time mwanka rira tukwethirwa twithiria conclusion ya mantu jetu nikenda tumba kubwira the way forward itieja county assembly Meru no ntubwa kumenyera mukari wa Meru na tuge mantu jaja rombere gukinya ki national government na CS yomba kueja na directives cia kuga cibitari ira cingwe na no ntuja kinyeta ki national level atukuga tuketha twi coordinator at least tukuria kinya CS wetu ombe kwithirwa coordinate na batwi kana those investigation ire ikuthithwa nikenda tumba kwithirwa tuge update na uria mantu jarethirite jekarika na haria jakinyete at least nya report ciejanwa tumba kwithirwa twi involved nikenda tumba kweja na substantive report twitwinde turi amwe no ntugima wa mwiri thijwa the whole Kenyans kana akariba ndiguru yonde ya Kenya ambuge itumbite kwithirwa tugichemania na baria baete affected na ibombete kwithirwa bekinya assembly yetu na mantu jara kugwa bararaia mono inyakire jarombere kumira ki other medias iturombere tuombete ochemania nabo na batwa the same information batwira uria bombere kwithirwa bejukwa kuma ntune chiao through those medical camps bara baingi beta bakaringwa bicha kwa hospitali ira inene Meru County ya Dr. Kremi na bara baingi beta bakaringwa nya mbicha bara batwira kwine hospitali ingi chichuka nau omba gwita bakaringwa mbicha from there ibeta hospitali wingi ira tombete kwa highlights kana chiometa kwithwa chia mentioned ki the petition na ikia tumito kwira Meru daiji to accuse anybody. Let us wait for these investigations nikenda tomba kweja na report yetu karibu wega batuja assembly kana county assembly Meru twina mandate yetu cia kuthithia investigation yeje na tutomba kweja na this information tutambete kuthithia thara investigation nikenda tomba kuthwa twithiria ngugi yetu so this one negwetia coordination na national government nikenda tomba kwithirwa at least at the head of these investigations tuthwa tweja na report yenjega so we will not stop mwanka tuthirie investigation ira tukuthithia kenda tomba kuona antu betu ibakuona justice. Siasa na witi na mbere ni ntobile utumba kwathurana tukuyoro bunge nene nirakulukire muswanda yo kigina kenda kuongela mogoti mwanya kiri mu Kenya kaunti na Meru nabo madaktari baruwa kuri antu barire kuonana na gavana wengwa kenda bamukinyithire mathina yo ore bunge ya Meru nayo itite muomo kenda kuinyile thirikari bongela mishara yo ni kongune karwe siasa runura ruthuraniri ni Phineas Imana ni bili mbaya itupuliwe mbali. Mbere ya uthetana kuwa ngarama ya uturo nitetie angura methuri nontu mantu ya katabarikia uthai. A minimum of 1.5% and those who can give more to give more. Rwaria rwa kigina rwa finance bill irarikirie kwithira nende rwikuruka kwa mbunge aria bunge nkurukia ya nare 80 baringire rwaria rukura na rukurukia. Members of that opinion say aye. As members of the opinion say the ayes have it. Rwariaru ruyete na mantu nkaboya ri ogoti bo kibo nyumba na barabonekete kudhuria baingi ni ogoti bo mauta bonekete kongeleka kuma chunchi kinyanya kuma kireana mwanka 16 kuma kireana. We have moved from the levy. Now we are calling it a task. Is that not scandalous? Ukarika nombere musiasa Mike Makarina na dirite akimera kia boka dha bunge bakuma Meru barabonekete kuwa tambaru rwariaru. UMP beto kabo aukira na bugethira buti ukira Ameru babo ukiria oni mbethire tembo ete sima lakini kuringa na bobo ukira to akimwa babo boriwa buinthe bo bokaringira finance bill kura bote kwa ile ba witethia mauta ya wite na 16 bote kwa ile kethia ni insurance ote muntu korore insurance ya meomba renge yani mantu ya thirikari twikirite ote wenu akuria kiuria ngura methori oringi twina menende ki thirikari cia matura bauni bau ni MCAs bambunge ya kaunti ya Meru baitikirania na kanwa kamwe kuinga mbunge ya kaunti huu na boti kumania na kingi endi ni tuarero anyiro kurungamira michara ni ro Salaries and Remuneration Commission na SRC kuria kubongela michara amwe na mantu yange yarapa kwithira baitarira kia yegembecha.
Akiaria mutongeri wa baraba ingende ni mbunge Evans Mairakaria orano yora iketiero ari rumbunge na redire aitara kiontobu na kuwa ni babonka bati bationgeli michara yo kurekania tuinge mbunge nikenda tumba gwita gutetera michara yetu nonto kire review kana body area inengeri mandate ya kureview michara review mishara ya MCAs, that is the third review. Baragura MCAs bongerwa ke shiringi ngiri 10 kire mishara yao na itukumenya ibogwete county secretaries bongerwa nkurukia ngiri 200 speakers babongera nkurukia ngiri 60 na bodies inge antubange CECs bongerwa mishara ya ngiri 200 ite ngiri 200 ende MCA urori ngiri kura ne antu baroka kire kwa were on the rokere kuromba visi mbeje chemadiko mbeje chiarambe cha kanisa na mashukuru na inge MCA arire wa mushara jwa ngiri 86 aki na witana mbere na kuga bota MCAs ni babatire kwithira bakyamu kaira kigina kya one fund na barapo loti kinyabo bahamukira kigina kyo kingi kira tugutetera muno ni equitable distribution ya resources through tokwenda ekirwa sheriene kintu kira gitagwa ward fund na affirmative fund ya ekrobarabare kana barabare nominated ne ambungeje nikienda kinya tu tumba kulitira mwananchi uyo turingirete kura ngugi jora MPs barita through CDF na baraba nominated women rep bagaita through gaf MCA wankuene Martin Makasi na kunyelia we ya pontobo watu wa ward fund ekiroge sheria no watu ka MP na kwa CDF ni MP MCA kwa ward fund na nembe cha chibutirantu betu ngugiso babata mutegeri kwithirwa kimenya ni ati mbunge ya county ya Meru yoketie twari endete onka onto mbunge ya Kathumba ndeni andigura ya Kenya ichioketie mwerekero uyu reka na yaunende ibao badilonkirete ngabana Kawira Mwangaza tiwe imaitha ende kuringana na ritingwerwa nyine rogima bari wakwe anto baruterero ngabana Kawira Mwangaza barabedirite nende baibata kanya ka ukinyila mutongerio na kwaraniria nwe mantu yarayo bakonie kuri antu kana kundi ki antu kyo muritira ngwe buthuku tukwita eitare anona kumuswa kuma September tutiomona advisors ba device maafisa zao bathite benchmarking bageta benchmarking kuria allowances yake ibete bakathoma county ingine ati kuthithia baugwete rwanyiro rogima county nengero ethirite rugita boya nontu bongabana kuthikira ritingwe bao ontu braba kuwa butionekete Meru nete county nyingi uria ngavana bagwatania na ritinguge ba union bakaikia ugima ba mwiri mbere bwega yayonde nende yakiringaniro amwe kiuria kinene imwerekera yoreko yoyongwa Phineas Imana Garwe siasa boya Phineas Diane ya moja tuketha tukumureko tuborwa rikire mubango ya arwe siasa ratu akarande na mutari wa ngavana Kawira kire mantu igie uchumi ne we Gideon Kimathi kenda kumenya mwerekera yu thirikari cia county mbunge na kinyamu Kenya Thaa finance bill ya mwaka yo 2023 ireketwo kuluko ni bunge tieli akikirore kirais kenda utuika watho katone kanje kambireka kunoke ndwete kuraya nchokerete na Nteto nkuluki Lisha Milk ni iria rietu kuma Meru rithondeketwo ni ataramu bakuma gwetu Meru Highlands Dairy. Iria rietu ra Lisha ni riri thongi na no urinyo kugita nyonta kurugira njeku chai bugakenera bure amwe na muno riri na rigu enjaga mwirine. Iria riri Lisha ni iria ria gukara ntuku 90 na kuguti kumaka kinya wagura riringi na ndiruga chai na iria ria Lisha Milk igo mwanya gura iria ria Lisha riri na nkuma ndukene riri akwi nagwe wholesale kana retail supermarket mwanya na magurija gukenia mukojo waku. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Sherekea nasi mwezi huu. Channel bomba, sinema na vipindi vya kusisimua. Burudani kamili kwa familia nzima. That's why I love this stuff. Sherekea nasi upate nafasi ya kushinda zawadi kila wiki kuanzia 55-inch TVs, fridge na pikipiki. Treat familia na ununue StarTimes decoder madukani kwetu na kwa uzaji wetu nchi nzima. Lipia subscription yako upate nafasi ya kushinda zawadi kemkem kwenye draw za kila wiki. It's the best. Kutoka kwa familia yetu hadi yako. Asante kwa kutukaribisha nyumbani kwenyu. StarTimes, furahia maisha kidijitali.
yetu sako iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonda bathirikari na kinya kambuni ira turi na MOU nabo ya gutigira bakugarura uturo bwaku gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri runuru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongira branch yetu irere akwe nagwe kana waraniri natu gukurukira namba yetu ya thimu 07111038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Bueno, tubeta nambere kuatira na unikire Nteto cha Weru the Imwe. Muswanda hayo kigina ni yo Finance Bill 2023 ni yo neto kulukwa ni bunge. Pokuibanga nende ni wetera witia kwa ngarama yotura kinyankulukina muno mauta dara nende mbunge orera kulukirie kuongelo kwa mauta kumakiri chunchi kenyanya mwake chunchi ke 16 kireyana kiooti. Mukenya nende akione koti wo mwanganya nini bara etikirie na kura na yo thirikari ya Kenya Kwanza ikiwene njira yonka ya Kenya withira nende ikare kumania na marandu ya kuoneka kuongeleka bone nende ni athikuru ya Kenya nende muswanda yo tiele akigirore kereis kenda utweka watho. Boniface Mongera aina ripotie. Ugo karande goro kwa mathaka thomba kuthathaura kugerana tujutotomo amona gocia tatoromo nkire mathenje la mugonje cotuko kia muthia muthigwa kinyire muthia ntuko egoro aramusonja Finance Bill mwaka 2022 mwaka 2023 yeronire nkindo ithatu ntuko egoro tuko. Thank you Mr. Speaker. Maogaroku 41 jama ingi jare turotero azimio ijere diro jeringro kura o gichunche kwa gichunche na gokethro ukieresera ni kibara yukire kanega kainge gukinyira muthia ende kithiria rekongero gotu maguta kwa mungana jo enana mwaka mungana jo 16 iri morira letere murutira jo mungende negaro ende kya muthia jo atoka. Life is unbearable as we speak to our citizens of this republic. We cannot afford to add more levy on fuel because fuel is a catalyst of everything. Listening at the hypocrisy that is in this house today. Because, Madam Speaker, we debated the budget in this house, Madam Speaker, I didn't hear the other side of the divide reject even a single clause of the budget. They supported how we'll have electricity, they supported how we'll have water, they supported how we'll do loans for this country. But when it comes to looking at ways of raising money for the same, Mr. Speaker, now we are opposed. Hawa mama mboga ambao wanaenda sokoni, wataenda na mafuta ya gari gani waweze kujikimu? Hawa boda boda mlikuwa mnawazungumzia, wataweza kufanya kazi zao vipi? In the region where our country is a market leader and the strongest economy in this region, VAT in Kenya, even at 16%, is still the lowest. Koroka kokotuwa maguta na mungana jo enana gukethro gwituma jethro jagite na shilingi 12 na kuna ndi kugatire ja kwangerekano aja kaunti Nairobi litemwe beterori ireka gite neke kwethro ikiuma igana rimwe 42 ikethro igitia monga shilingi igana rimwe ere 90 na inya ntagaro inginde ne kaunti Meru litemwe ire kuma shilingi igana rimwe 46 ikethro igitia ne kinyire igana rimwe ere 90 na inyanya. If we increase this, Madam Speaker, we shall paralyze our stomachs in Western Province. Madam Speaker, as I talk now, we have farmers in Rift Valley who use tractors to plow their farms. If we increase the fuel, they are watching us now on televisions. I want to give a warning to this house now. I can even plead and kneel down that Kenyans must be given a freedom, and the freedom comes from here. Honorable members, we know that, hold on with your point of order. And Boda sector requires fuel. That is just one. Even the honorable members who are... We have had you, honorable member. I can tell you, if by any chance, and God forbid, that this finance bill is passed and it becomes an act of parliament, that will mark the beginning of
the fall of this regime. Nteto gotibwa nyomba burobo kedro bwigito kila ntubara bino mishara kana na kichomba payslip na mungana jo moga turu muidato nenge iraruteriria garo. And then we have we have finance, NAP trust, Mr. Speaker. This is a scandal in the offing, like the golden bag. Ikiwa mimi na mume wangu sote ni wafanyikazi wa umma na tunakatwa hizo pesa za mambo ya nyumba. Je, sisi tunataka nyumba mbili? Je, tumeulizwa kama tutapenda nyumba moja ama tutataka nyumba mbili? We are giving these people proper shelter. And Chair, I know the other side, they don't want us to give these some people decent shelter. So that when the campaign period comes, they want these people all the time to keep on clapping for them when they are poor. Tuwe viongozi ambao sisi tunawaza. Sio kila kitu sisi tunakubali. Huyu anapiga huku tax, anachukua na huku, anatolea na huku. Na sisi hapa tunagonga miguu tukisema ai. Wakenya wamechoka. Wakenya wamechoka, huu ni wizi wa dhahiri. Sisi hatutaki watu kujengewa nyumba. Tunataka watu wapewe kazi. As many of that opinion say aye, will as many of the contrary opinion say nay? The ayes have it. Na kuma ni ajiraja rongererwe na ajiraja reitirwe wanjiko ndia kethro akiambire kuo mwanya mombirijo morijo twitite akenya bonde na bobo mutegerete Rais Ruto na njurewe kono kana bakethro betu mina mbesheji nkiripoti na Nteto TV kumajikaro ni bya bunge kingi na ngine ne kineki mshusho Nairobi mbita Boniface Mungera. Ngwataniro ya Azimio la Umoja nitanite musemano kire athiati bontu kwa Jumaine kiume kiyite kenne kikamukonji kenda ko yana mwerekera yo nyuma ya muswanda yo kigena okuluka mbunge bakari Azimio ni bameneretie muswanda yo bonene bakiwenda Rais Ruto na nkiamewe baibangirite ungumanie kire muswanda yo Antony Kathenya aina Nteto nkuluki Matha kathumba tunyume ya bunge nene gwituke muswanda wa kigena ngwataniro ndigana thirikari ya Azimio la Umoja One Kenya Alliance ile ni ilalekanaga na muswada uju na inya nene ni ambirite kwibanga kenda kujukiria matagaria thirikari ya Kenya Kwanza. Ngwataniro ene gutukira mutongoro wa kiama kia Kenya Martha Karua ikilithegete ni banga nite musemano munene wawalanire na Kenya kieni kinene gya kamukunji amuji munene na Nairobi. We have decided to invite Kenyans to a consultation at the Kamukunji grounds next Tuesday, the 27th of June at 10 a.m., where the next course of action will be decided. Whenever, as a people, we have come together, we have always found a solution, even to our worst problems. This time will be no different. We believe that in the end, it is the people's voices that will prevail. Kulingana na ngwataniro ene Azimio Kenya bangine mbele ithite kulegana kwao na muswada uju endi thirikari ya Kenya Kwanza yathina mbele na gugitukia Karua kithijaga na mbele na kumeneria muswada uju na kwelithia ati Kenya baingi bakainyirika nene kuthia ukabele. In the run up to the voting on the finance bill, various polls showed that more than 90% of Kenyans rejected the finance bill. This kind of dictatorship is new. This budget is selfishly tailored to ensure Ruto and his cronies are living large and they eat well where a majority are suffering. With the new raft of taxes approved yesterday, especially the fuel tax, we must prepare that even the little that remained of our monies will simply vanish. Karua kelithegete kumane tagale lile ngwataniro ya Kenya Kwanza wituke muswada uju Kenya lino mpasiba jukiria matagalia njarani jiao na kuma kimusemano wa muthenyu wa iri kimetuthiete ngwataniro ene kethiro keleithia kethiro Kenya bakethiro bakielekela maandamanoni kana kethiro ngwataniro eno kethiro kethi kotini. Tuesday is the determinant. As we have said, an institution called Parliament gets its mandate from the people, but the people retain the residual power. The executive, the judiciary, everybody, every state officer gets mandate from the people.
The people will meet at Kamukunji grounds and they will roar back. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. MC wa Kolo Tonansi Muthoni na rombete thirikari ya Gavana Muthomi Njoki utira barabara iri kubwithwa ndiwekirwo maramu kienda kuthiria tiri. Muthoni aweterera njira ikwonjo na tractor niti ya Muthetu mwingi ni ikara wekirwo maramu ni tiri thina ciakari. Martin Mwambi aina ripoti. Rira barabara ndeni ya gicigo mbunge kia Maraire Mbenje na iringi ikethiaga na mbere kwenjwa atongoria na nkinya tori baugite ibwega cienjo igekagirwa maramu kenda kuthiria tiri. Aisimiwa betu bakuga barabara ni tukwenjelwa no katukubera atire barabara jienjwa netwekirwe molamu otogu bauga batekedo bakiuga gakanywa ke bagekira molamu ne batwekire molamu kuringana na MC wa Kworo Nancy Muthoni ariuga barabara irambenje itikuthiika nontu boteri nkuruki barabara ire kwinjo thaa ino ikatwika jienjwa ke itekiritwe molamu Rira mbura yarikia kura Muthetu uritwika loose na mbura yarikia Muthetu gukathi na muguo koguo tuka request twikirwe maram nikenda njira uyu mba gutusabu bwega. Nteto ino cia Muthoni irakujirwa na atori araba kuga barabara ire na teri itikuthiika. Yes, barabara ni mbenje thaa ino no teri ele ku ne teri onangarie gwetoka igakuneka mto ikamukuneka buruga tweko note kuoneka kwa gune tukubalomba neba twekera molamu oguba kuga rera barutanguge neba tie kurutanguge manyusu neba rutanguge nkinya ekinyanere. Muthoni augite barabara ati akuma magutuni kuringaniria muro wa mara na nthi uthiete bwakeirwo gwitikuthieka amwe na utwika kari makabantu agwigo korogere kari na teri nkuruki. Tukunenkanira request yetu kiri governor twaromba nonto tamwiria ithirite ya miaka 5 wisirabu yekiriro ni aumbe gututethia muno tukamuromba aumbe ku connect slab ya across ira murimo wa mara na murimo nonto rira kwaura kalima kau kethwa kali kathuku muno antu baingire bagwijaga au tukarutha request iri ki governor wetu. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mwambi. Ana bari barabatia iratu yoyo ana bo nturene ni bo ritu kumenyera na bo no ntuni mirio bautira ciari batu ciumba kuluki ni bo ritu kuitira kuruba kandi ciotungata cia NHF nikenda bethira bakigundikano kimabo mwire bo risasawa ukiri wa mitheka aina ripoti kuruba korona nto barabati ochiomba ibagunekete na mubango ya kurirwa kandi cia NHF mubango ya mubunge otigania West Ndaitare John Mutunga okulokera kigena gya CDF twategere turona antu betu bakubangika muno mantu ne amaingi ya okonia mantu ya embachwa pamwe bawita chivitari bakaethera family chichi kuthangika muno na antu bwa raise bill ire kwendeka na mheshimiwa iliona njira tumba batethia ni nantu kuna provision yani KCDF ona atenge ngirima tandatu ikenda tumba kurira antu igana muntu akirera ngiri thandatu wa mwaka tagwende tukurombera antu bethera baacha kula gini twichi mantu tumba kweba nayo tagwende tukua antu bakwa register ruare ilazima betu chibitari kukaombeka ngai ateje bagathenya batutumira kadi muno irore yake batwe lakini nario nontu mathina ya mwiri tutumba kurieria inya kukatha okaria atia no mwanka at least tumbe kubakaria bakai akiaria manager CDF Tigania West Ezron Mageria awete bayoketi antu kuma kona cionthe cie chombunge ke mubango yo twambiririe 2019 turomba ku register antu mirongo 37 barabara tangwe na kana bathera bakailio karia bwa ndethe cietu nara Rabeto NPR. Bamwe babara bagunekete na mubango yo. Tatu kuwa ibo bwa Mheshimiwa Mutunga nontu bo tutethia thina imwe ira tutiraumba nontu kuria kuruba mu baregistroku na bakethwe chionje bakuthira baitu bangikia ni nyamkuluki. Na inkwe ibwega nontu ntomba guirimira njara kaikukua ngandi. Ntomba inyauti taira roje nikanko tairwa ne antu. Unike otiro mantu ya kurea kandi ye ntomba nontu ikibarwa nkuringa njara
na kiomba gwite kaura kinyangita sibitari aini angerie nya na unteke ono ondire nya sibitari ende ibo ya no ntuginya ndiko na kandi Murungu na utethia. Ezrona mwana bona rombete aciari kumakira ugima bwana barabatiete njarene cia boyowe akiwa toyoyo tutwingi tukwithira twina kaita kaumurira na baba rachirwa nja tukenda utira aciari betu mirio yonthe aciari baba okura ibaturerere twakinya uturi ende nya batu tweta kurimia nara inya gathe tutiite mwana iturikane kubamenyera kwou inyoka thira we nara kuraya akikisha nuitirite ana baku familia yaku yonthe card nikenda bethira bakiumba utetheka rira bakwenda pengi na access cibitari na kethira aciari bana baba tina baoyowe batio kwina mitaratara bati kuthia twa kiwatho kenda kandi cia boyowe ciumbo baguna. NHIF iko na hiyo provision on condition mtu musiari ni akuite na ithe wa mwana ni akuite, lakini gethirwo atikwite tuga uchwe mwari woku kana muthako woku arugamirana na bawe, lakini kwa karia gagethirwo gagirugamirwo ni chuchu kabwiri gwithirwa na death certificate cia ciari na alafu aende the process of court of adoption anengero barua ya adoption tugekira mwana kwa chuchu. Nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa mithika ore kwithirite kwina wongele kuba namba ya rito thoko-ini ya Kiiru no ntuba rito barabara skuru-ini ya Kiiru technical mukadirite wa thoko ya Kiiru na ureti atongere bathirikari kuwatanira bamatura kendo otiro karinde bukulikithwo ntereu Kevin Kimathi aina Nteto nkuluki kaitene kawarito bashukuru ya ubuni na utiabetite na mbere kuongelekana wingi mno thoko-ini ya Kiiru riwori mukaririte wa biashara thoko-ini uji Martin Muhiti na uriti mabisabu kari mature ne ukira ni ntwika mnyeria ya kauka ambirite thoko-ini yekuma kiria ritwa bao kwina institute ni rajana na kwina ana baba ingi mono na iba kwira kwina baba kona na ubenyunya banki ontobole botuto ngi mono kwa utoringira mandi administration na askari na usiezi to moromba mono bomba kuthingatira na bare iko pakunywa bangi mono na iba kukwatikanira na uko tukaenda kumena na source administration na thirikari ni mba kuthingatira bora ka polisi ni mba kuthingatira ntetere kamena ari kwendwa kwa tutonita gerwe na ntoba botuto ngi mono kwa utoringira bomba thirikari tayo polisi na administration bomba kuthingatira mantu jara bungi kiribuko ni wagagia bokaria thoko-ini uji buraba kuiba shumaniti na ukina nabo ende kwikaraika kwika umoka cokerete kawamba bwathimu cia njera thoko-ini uji security wise twabire na thirikari tumicokire ngatho no twita patro utuku no kagwa kuma thasta tugire kuma thasta gwita mwangaru girote kukwatira guku kwatwa indani na askari bathirungana uciasi twagwatanire abo kieto mi security ebwire na kwina wamba burambire watu thimu na mbi na tutuyangana litabonga bakuyana tutiromba kukwatira lakini ukaja kuthora wiyo gintu gya kunthi report nikenda jathimu meni gwata immediately ko make sure ukagita muntu no ntuko muthaka wajire ndirwa thimu ethira muntu kora ina na twira ndene ko aturingira antu bakagura thimu inkuru na gintu kingi turingira mba thirikari county mbo tuthithiria kwigita bari batuikire ko ikyo tukoromba thirikari je tuikire kyo kyari gekira kira kinene kenda security mba kuthia no ntu twina na baba ingi muno na ntu baba ingi kiru kiraire town ko tugekirwa gitake mantu ja thongo muno nkuluki mukaririte uyu atitite kuria biashara banchobio thoko-ini uji kuwatambaru thirikari kirindo irabene oburu ya kurwa nchobi sheiba ono iria ndege iwatho maturene twina challenge ige tukunga mkono vice president no ntoba takarira arathithire ukaba kwenda kuthiria nchobiri kwethire kene na watho no ntichu kuthukia na baskuru na arabi kunyua mathajaja tebatirie ugategera kirwa thaino na utia arebi ona bathirungite bakitanga muthenya ko ibathingatire watho na ibetite bwaga na ntu baira bo bakiru ingo bachokire ngatho no ntu ibathingatire sheria ora kubatiria kira gituringe baromba bagetikire nchobiri regene irige ithirikari gwito chinde irabo ko ketho thirikari ni rugire geta ithingata kiri rutere rwa administration rutere rwa chibu antu banyumba 10 na ketho indio na ndisi bare wakirwa ko turinge baromba benefits ro siri thingatiri na bagetikire nchobicho mba kwendo nara junjure nkiripotera Weru TV kuma bori mbita wa Kevin Kimathi. Munini wa rais Rigathi Gachagua awete thirikari nirekeretie bilioni 16 iria yetwo tetheria ntuba kuru barabata ukrini chunchibe mwire
na bonthe barabara na mathina mwanya hakiari arune ya munini wa rais Nairobi acio gwite bakaregera chekigina kio mweri na kitisirairo ya ukabere kenda kuruba baguneka. Serikali imewachilia shilingi bilioni 16 kusaidia wale wazee wetu, wale walemavu, wale senior citizens ambaye wametabulika ya kwamba wako na matatizo, na tumekuwa na changamoto ya kwamba pesa haikuwa imepatikana na zaidi ya miezi 8 hawajapata pesa zao. Lakini sasa tungetaka kuhakikishia kwamba hizi pesa ziko tayari, na kupitia zile mabenki ambayo iko na mkataba na serikali wataweza kupata pesa yao kati ya wakati huu wa leo na huu mwezi ujao, na kuendelea hapo mbele. Baraza la mawaziri imepitisha ya kwamba kuanzia tarehe mosi mwezi wa 7 tutakuwa na mikakati ya kwamba hizi pesa za wazee wetu zitakuwa tayari kila mwisho wa mwezi, ndio hao wazee wetu waweze kusaidika na wasitaabike katika mahali yao ya maisha. DCC wa Embu North yewete ndwangishe thirikari ire yei ngweya korona nchobi matura nene chikuwatana na endeba panchobi ndege na watho ndene ya matura akiari wete weekend ndruba kuwata mwendi omwe awatanira na ndwangiru na kwalukana nchobira yari mbianera nthuku na kwithira akithania ukuje ditamoni kwa mushiri aina Nteto. Munini wa County Commissioner wa County ya Embu mwena wa Embu North niwe William Owino ni urutite mavitia mavitha amvonge imwe cia thirikari ni undu wa kunyitanira na vuri biashara aria marendia njovi cia ivango ni gukuthitha njovi iria njoku riria kuri na mungururio. Owino arauga ino ni iraumia wira wao wa kuvurana na njovi ino cia ivango iria ikoretwo ikiendwa miena ngurani ya County ya Embu mugaru na watho. Kuna pombe haramu tulishika kule upande wa Sapangari Bugu hiyo area weekend, lakini baada ya kushika tulitarajia watu wa Kenya Revenue Authority waje watusaidie Jumatatu kudhibitisha, lakini kwa ukora fulani washikadau wengine wakaungana na wenye mabaa wakakuja wakabadilisha zile pombe. Sasa KRA wakija wanapata tayari ni halali. Sasa tukiwa tunafanya mchezo kama huo hatutasonga mbali. Guku akiugaga wana aria makinyetwe igotire marikagiriria kurekererua kuona na ruo ruvonge rwa magoti ni ruramava vaini ya nthi muno. Nilivyosema lalama letu ni kwamba kidogo wanafika pale zile stakabadhi ambazo zimepelekwa linakuwa poked na the justice system, ambapo sasa inaonekana kwamba kidogo wanaachiliwa. Nuate wana kuri uguo Owino ni urauga ati ni makuthi na mbere kuvurana na njovi ino cia ivango miena ngurani ya Manyata na kaunti ya Embu vando ya Roma. Siku 3 tayari watu 12 tayari tumewashika, wengine wamepelekwa kotini, kama wale wameshikwa leo ni wengi zaidi, actually zaidi wa 20, because Jumatatu kulikuwa na several watu wa bangi kutoka Kibugu walipelekwa, watu 6 walitoka hapa ambao walishikwa over the weekend, from Friday, weekend, Saturday, lakini bado watu tutachoka, tutaendelea. Ukiachiliwa tutakuja, bado tutakushika mpaka utawacha hiyo biashara mbaya. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbeta kwa Rita Mwaniki wa Musiri. MC wa Ntimo West Patrick Ntororo wete atumerinde na gavana Kawira Mwangaza mwanka kamera karibu awe na kubaretera akiareka itaka kweya na into mwanya irote urusio theru kuma kire foundation yewe. Ntororo awite mathithio ya ndio ya kuria muongo na kinyamatura. Narua mono tuizitiaja nikenda tukomba kukipa girl in school ere mradi jwetu kenda tumba kuba sanitary towels iko ito kuna challenge nyingi na especially thaizi kuna very economic hard times che economy yetu ana betu kana mwana mwari na gukara ena mathina maingi muno eteseka na bere moko ja skuru ndupo the lack of sanitary pads. Thirikari nere mpango jwa reo mwaka muthiru endi jombere kweberwa na ndi gukurukira challenges iria anabetu bombete kuthwa nacio oni na chore bakwa ituombere ku come up na tuga no monka tukensure
ati tuko keep a girl in school na mono re tuigagua cases nyingi cia report cia early pregnancies na nya cases inge mwanya tiumaira gukurukira kwithirwa mwana ore atukomba kwa afford a sanitary towel kana mutiari atukomba kwa afford na ndi aka end up kuita ke desperate measures na irite agirite buruke ke mwana kuthithia na atukomba kuthiurunka ngama skuru za maingi muno na around 6 schools ira turatikaritie the program itu anjiria yo last week na ndia turathirikaire kiume kia first phase na ria turugire no monka tukatika tukuriungia skuru cietu cionthe igitarire bona their periods ukethira mwana naonere utuko tibio turarea it is very hard for them gwetia becha cia kugura pad iria lakini the moment bakurikana skuru kwe pad ya retoroni ya wa MCA Ntururu mwana ora ginya akomba kweja skuru. So one thing that you have done to these girls umewasaidia hata esteem yao imepanda sana, especially ginya kuritana kurana baitano wao. There are some girls bara maybe achiari baba tomba inyo baitana manto jaja changes cha mere yao bakuitano thai na our girls I know they have been enlightened, wengi wamejijua what is happening in their body na bakatora kebioria menyarera mwana nya batuto muritana maybe to amenyanerie na bomono bakona yakaba tuto kojoke. Lakini the moment mtongea a resource person comes na kiwaambia ile mambo yenye waliambiwa na mwalimu, they take it more serious. au no tukinya muthiri wa Nteto cheura the muguchokere nkatho no tubo kuthawatanirite na uni tuwatene ruterongoro studio kiri mubango yo aro siasa unbeto wa MUTEMBEI Edward unetoa madhithi okari Purity Richard.